Kene kedai kekubor man bentip shepi shepang gajing klat kensan u Dr. Ricky Sengkon u MP ke Lok Sabha jong ke Shillong Parlimen menta kemir ha kekat kendai tarik u rempang arjara pendriu. Ula klat no ha Robert Hospital hadian bau la shitom kat bau dang ile kai football hamadan futsal hamau yong. Ha kepor bau kelon hamadan futsal mar kila kedi u sha Robert Hospital. Haduk menta umpat tip na ke kedau bau Dr. Ricky Sengkon ula shitom kensan. Mana betul di sini tu nomor satu nomor doktor. Dia orang tu. Lah. Lah, stop.